Bangladesh tongnai joto tiprasa bosongni lukurok satok pitok khlaijak mani no tuye phasalo rajakhor agulini maniko kuto kaisa koktum panda khlaika YTF ni adongrok pandao manjaka YTF ni president Suraj Debroma tei EM Suhel Debroma akosong Asalni koktum pandao kok sanani thangai YTF ni president Suraj Debroma saka Bangladesh tongnai tiprasa bosongni lukurok satokjak mani no tuye khlaijaka osalni koktum panda Abo haikino asalo koksanani thangai TTA edisini EM Suhel Debroma saka Bangladesh tiprasa bosongni lukurok satokjak manotui chasalo khlaijaknai kaisa himbotok. So, first of all, I would like to thank to all the medias. Today we are here on a call of press meet on regarding the issues in Bangladesh. Since 2-3 days, what we have been hearing in Bangladesh that many minorities people, our brothers and sisters in Bangladesh, they have been tortured, they have been brutally attacked, like in the place of Khagrachori, like mostly we can say from the Buddhist communities, like Chakma brothers and sisters, our Tripi brothers and sisters, they were brutally attacked. So what we are looking forward ahead? We all know that our Maharaja Pradip Vikram Kishore Manika Bahadur always speak and stands with the peoples of minority. The same thing which is happening in Tripura. As we all know, Tripura Motha is being under the leadership of Maharaja Pradip Vikram Kishore Manika Bahadur. That in this brutally attack, we tomorrow the YTF here going to organize a peaceful demonstration in front of the Bangladesh High Commission. There is nearby Circuit House. I hope this agitation or else demonstration is not a communal against any community, but to show our respect and solidarity to the people of Bangladesh and also the minorities, people from Bangladesh. Why is that? We all know many times Bangladesh is our neighboring countries, and there are many brothers and sisters, Tripuri communities, Chakmas communities, and many Riang communities. They have been always neglected. But here, tomorrow, since we are going to have a peaceful demonstration, in this peaceful demonstration, there is nothing against a communal violence or support a violence, but to stop a peaceful violence. We just condemn a peaceful manner. Why is that? We all know that Bangladesh is always being neglected by the minorities communities. That's why I just want to say that we tomorrow the YTF is going to have a peaceful demonstration here in front of Bangladesh High Commission. Asalni koktum pandao manjaka EM Suhel Debroma YTF ni president Suraj Debroma YTF ni khorok ni working president Prosmi Debroma tei Jiten Debroma GS James Debroma GS Lemon Debroma akosong Norok Saimano je tabuk chini haste gane je chini Bharat hakotor gane je country je Bangladesh ajago chini kebangma tipra sarok eba chini je indigenous tongnai arao chini Chakma bosong ningthung chini Mok ningthung Riang ningthung Debroma bosong thung kebangma je chini aroni je indigenous tongnai ro borok je aroni wanji bosong ma je torture khrejek tongmani abo norok news nugiman khana kebangma borok bujaka tokjaka nok sokjaka ma ke torture khrejek tongo abon bagai ini chung YTF ni ngei जों chini je takhuk song omai torture khlaijak tongma chini takhuk song bukhuk song torture khlaijak tongma जों borongni je omai sadok tongma जों khaduma phungnan bagai khana chini borong gono president Suraj Debroma ni netritwe जों khana kaisa je khadumani je kaisa rally eba kuthumlaimung जों khana Bangladesh High Commission biskango जों khlaina thangai tongo ajagao joto chini YTF ni warriors chini bubagra ni warriors phai जों आरो kuthumlainai जों अमनो काइसा जों सानन थांगो जों अब कुनु कम्युनिटी नि एगेन्स्ट होया जों चिनि जे ताकुरक जे चिनि जे तिप्रा सारक जे बांग्लादेश जे अमाके टर्च खाइजे तमनि बरंना जों खारमान खुनुंगनान बागै याबा चिनि सपोर्ट बरं बागै तंग जाहाते बरंना पीसफुल काइ तनिना नों तुहिनि जों काइसा खादमान खुना बागै जों खना जागो जों जतो पालखै जों बुथुमनायनाय अ बुथुमनाय मुंगो जों जतो पालख्लायै जों बाक्साके मानजालायनाय जों साइमानो chini bubagra always chini joto tipra seba je satok jagi tongnai injustice ni tongnai ni bagai bo
jotoni bagai bok tini khorang ti sau tangi hage jotono chung tipra saro chung je jago injustice ngi tongo je jaga tini chung mante shokte sagje tong tini bo always bo tini khorang ti sai tongo ama haikino chung tini chini je bangladesh tongnai chini je indigenous je chini tipra saro tor sakai tongmani je chini bobagra khnawi bo tini belekan khayokjak abon bagai chung khna joto white warriors chung abono khadmo phonna bagai chung khna 11ta tampuro chini bangladesh high commission bising phai chung khna aro kuthumnai nei chung khna 11ta chim chengnai chini aro lead khlainai chini white ni central chini honorable president Brahma Suraj Devarma te ang sagbai thang tongnai te chini aro chini white ni chini acting working president tongnai chini acting general secretary tongnai te chini joto district ni block ni joto white warriors te chini bobagan joto warriors sok even white simia joto ti barsar khna ja fainai tangi hanga chung saimana je chini je organization TWF TISF te chini ti pramothani aboni badibo এই যত তিপ্রাসার যেটা চিনি তিপ্রাসান মে খরন দিছেন বই চিন যত আর কুথুমাই নাই আলকে রাজাখর আগুলিনি সিমি অমিতনি ককঠম চিনি খরা শুভ শারদিয়া শরৎকালের মন মাতানো অনুভূতির সঙ্গে ক্রেতা বন্ধুদের কাঙ্ক্ষিত সাজে সাজিয়ে তুলতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স আবারও হাজির সোনার গহনার বিশেষ সম্ভার নিয়ে সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার প্রতি গ্রাম সোনার দামে থাকছে 200 টাকা পর্যন্ত ছাড় প্রতিটি সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 25% ছাড় এছাড়া প্রতি 1 লক্ষ টাকার কেনাকাটিতে থাকছে নিশ্চিত উপহার এখানেই শেষ নয় আপনাদের জন্য রয়েছে রূপোর গহনার মজুরিতে 100% ছাড় এই আকর্ষণীয় অফারগুলো আপনারা পেতে চলেছেন 2 অক্টোবর থেকে 14 অক্টোবর পর্যন্ত কি ভাবছেন আর দেরি না করে চলে আসুন চম্পকনগর স্থিত জুয়েলারি শোরুম মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্সে ঠিকানা চম্পকনগর বাজার আসাম আগরতলা রোড পশ্চিম ত্রিপুরা ফোন নাম্বার 7005658734 এবং 7005317588